Jehovah modimo re a leboha hore ke letsatsi le ntsweng ke wena ho rona re tle re nyakalle ho lona re a leboha re leboha bophelo ntate above all else so that modimo wa ka re tle re utumise re o khumamele re bolele boholo ba hao le letsatsing la kajeno ha re phetse modimo wa ka o leboha re o bone baholong ba rona ra bona o le modimo ya tshwanelang hore re ka khumama pela hae lo seng ha kajeno ke lena letsatsi modimo wa ka we dedicate this day into your hands Lord o sa tlo bua ka lentswe la o le kgetheile modimo wa ka ha ke letse mosebetsi maphelong a rona lo seng ha kajeno ka lebitso la Kriste morena amen and amen. We may be seated in the presence of God. Be greeted in the wonderful name of our Christ Lord Jesus. If you are not sad, I'll hear you saying amen. You are this kind of people who are broke. We are all here during the holidays. But it's nice, even though we are broke, we are in the house of the Lord. Those who are good in planning, they plan for school during holidays. It's their time to go Olocha. Now we are waiting for December. We are waiting for your bonuses. Amen. When people has got money, they just give. They just give. Please remain standing like that. I'm happy this morning. You saw as I walked in. I walked in with entourage. The Lord was good in a wonderful way. Yesterday I paid pastors a visit. We were there in Biloni. We've got visitors, important visitors. They paid us a visit today. We have a workshop that we were doing. I was requesting prayers that you might pray for this workshop area we're on. I don't have a scar, I'm in full. They treated me very well. Hallelujah. Yes, Amen. give them a round of applause. Thank you. So, few of them say, no, experience a shining light. We want to see shining light. So, discouraged. No, man, school holidays. People are not there. No, we are coming. I remembered something very or good. you know, That it is in visitors where we find things that we never find most the of presence the time. only it does it. But Timba bona boetsa ho. And ke dumela modimo hore
dust ya dieta tsa bona e se ya tlolo ya modimo sebakeng. And I believe, God, that dust from our shoes leaves anointing in this place. Pelo tsa bona, lerato la bona bakeng sa rona le ya sala. Their hearts, their love for this place remains here with us. Pele ke tswela pele ka thuto ya rona tse re le busy ka yona. Before I carry on with our series, Ke batla Reverend Buikanyo come forward please. Moruti Buikanyo kopa o tle ka pele. O tlo go bolella o tsamaya le bo mang. Just tell us, who are you with? And just say a few words to us. Mantswe a mabedi fela ho rona motho nna bodimo. So tsatsing la ka jeno go fihla ko Botswana. Now today we are going to Botswana. Baruti ba tswa Botswana kwa. Pastors are from Botswana. So YouTube go bona go na le views ko Botswana. Starting from today. So tseba gore le ko Botswana ba o lebeletse You ra. must know that they are looking at you from Botswana. Thank you. Hallelujah. Amen. Greetings in the wonderful name of our Lord and our Savior, our soon coming King, Jesus Christ. Amen. Amen. We are happy to be here. Re natefetswe haholo ba mona. My name is Reverend Thapelo Buikanyo. Ke nna Moruti Thapelo Buikanyo. I am not alone. I'm with my brothers. Let me ask them to come and stay Yes. Bana beso ke kopa le tleng, e tlang le so that they will introduce themselves. Yeah. tsebise ke bo mang. Amen. Amen. As I said, I'm Reverend Thapelo Buikanyo, Ke Moruti Thapelo Buikanyo. Dutch Reformed Church in Botswana, Amen. Gaborone congregation. So it's a group of us ministers. We had a retreat, and thank you very much, Pastor, for allowing us and agreeing to be with us. Yeah. I believe we have made friendship, and I believe God is taking us somewhere. Yeah. Let me ask my brothers to introduce themselves. Re ke ba kope ba itsebise ke bana. Dumelang bana beso. Greetings, Amen. beloved. Ka leina la morana Jesu. In the name Amen. of Jesus. Ke bidiwa Moruti Masilo Ponyane. This is Pastor Masilo Ponyan Mo kerekeng ya Dutch Reformed the Church in Botswana. from Botswana. Putego ke a Boseja congregation ko Motshudi. Mo Gauteng district. Amen. Amen. O ke mohlolahadi. Aowa dumela makaolengwe. Reverend Philip Clive SELLO. Bagaetso le rona go Botswana re na le di mine, so le nna ke go mining Seleba Phikwe le tla itse bordera ya Martin Strift. Okay. Martin Strift. Ga re le ka kwa assembly ons praat net dital. Ons kan nie iets aan praat nie. Yeah. Yeah. On spot. So ke re aowa bagaetso. Thank you for that music. Le bone ka ha ne re bina ka teng jalo. Ai man lo abina man. Ai assembly. Thank you Moruti. Ke a dumedisa ditsala mo moreneng Amen. ke bidiwa Moruti Dikeme ra dikgomo la ditse dikgomo a kere Yeah. o te ra dikgomo go twa gote you are one of the few blessed. Amen. Yeah. Ke tswa ko Dutch Reformed Church in Botswana ko Motshudi kgaolo e bidiwa gote Phapane. I must say that I have already been blessed. Just the few minutes that we have been here. Amen. I praise God deeply. Yeah. Even if I'm to live right now, It's fine. I know that I'm already blessed beyond repair. Amen. Amen. We are happy to be here, brethren. Re thabetse ba mona baratuwa. Personally, I've long wanted to see this Kgale Moreleta ke ntse ke Kerk. batla go bona kereke ena. I've heard about it, but now I've seen it, Empa jwale ke e bone. and my heart is white. Ebile ya ka e tshwere. Amen. Amen. Ke rata Modimo I bagaetsho. love God. There is a scripture when I was born again Ho na le lengolo ha that ke I tswa never ba- forget. ha ke le lebala. Ephesians 2 verse 8. Ba Efes 2 For verse it is by grace hobane Hey. ke ka mohau. that you are saved. Amen. We are here by the grace of Mona ka God. mohau.
And I believe you are also here by the grace of God. I like what I see, not our works, but our faith in His works. May God help you as we are in this journey, that we will know that we will reach heaven by faith, not by our works. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Modimo rebokawe, Modimo rebokawe na, Modimo rebokawe, Modimo rebokawe na, Modimo rebokawe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord is good. Oh, look at me. Look at me. The Lord is good. Look at me. The Lord is good. Yes. Hallelujah. Amen. Yeah. Kwa Botswana kwa re ira so. That's how it's done. Hallelujah. Amen. Eh go go do do smile sa hai Motswana o go go itumetse thata o sengona. Please, you can be excused. Thank you so much. Thank you to our visitors who are important. Here is my other son all the way from Lesotho. He came here on Friday. He takes care of Moroti in the spirit. Shining Light is going to establish in Lesotho. There are 4 stands that he has. We are waiting to hear from the Lord as to when shall we go. Even in Botswana we are going. Who said Reformed Church may not plant churches everywhere? Hallelujah. Amen. Thank Thank you, pastors. May the good Lord do good. Our congregation, may the good Lord do good. Elizabeth Mabasa, Don't forget to pray for Elizabeth Mabasa for the wedding of her daughter. I'll remind you of the date as we come closer. The reason we tell you of the wedding is not that you may come and eat, that you may pray for them. Food will be a bonus. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Sekho, my son. The distance that this boy travels to come to church. Many of you to reach I here. decided, when was it? Friday. Yeah, last week Friday, ne? Beke fetileng. I decided to let me drive high. Mogoti drove them home. It was around past 10. Yes, Yeah. bosibu.
So I think we travel something like 90 k's Yo. or 80 in between that. I can say I can show you how many k's, but it's far, Ke bazalwane. hole mo ba tswang teng. Mara la utlwa gore Modimo kgona ho etsang ho ngwana ya kentseng letsoho la hae mosebetsing. But do you hear what God does when someone has E put their hand kenyane in e the re ke way? le jwetseng e kgolo he. Let me tell you the bigger one. A ke re la bona gaugela hayo a re dlalang bass guitar. You can see Kgaogelo, our bass guitar is not here. Gaugelo o tsamaile la boraro ka 11 He p.m. left on Wednesday. o ile 11 ko BC. USA. O ile ko United O States lo of bapala America di-keyboard di-katara to ko play the USA. instruments in the For United kgwedi States. kaofela ngwana mo For the shining whole light. month, shining light is there. So there's no way you cannot reference and not put our name there. Ha hona tsela ya hore re kekebe ra ananelwa kapa So ho le bonwa rona re moo. ko USA as we Now talk. we are also in the United States. jwalo ka Hallelujah. Kgotso. Amen. And keep Rutus Toll in our prayers and his family. A re bolokeng Pastor Stole in our prayers. Ka le la lelapa la bo- hae. ka Labohlano, the robbers came to their plot. Ho na le ba ile ba kenelwa ke ditsotsi motseng wa bona. So na le motswalle o mong wa rona and Tate Potwane o robala ko where workshop is. Now this friend of us sleeps by the workshop. So ba lekile ho bula ba enda pa ba khona ho bula ba mothunya. They opened up and shot him, Ka unfortunately. lehlohonolo la Modimo ba mothuntse loto bulete ya feta ya lo ema ko lesapong le leng. We thank God that he was only shot on the leg. So kaofela ha bona ba ya phela. Now all of them are alive. And la tseba hore moruti tsa le assignment e Mpumalanga ke. And we know that pastor is in the assignment. in Jwale ha o Mpumalanga. makatsa ha re bona ditlhaselo tse jwang. Now it doesn't surprise us seeing such Hobane attacks. mmuso wa Satane ra o hlokofatsa. For we torment the kingdom of I darkness. always say ke re Paulos ma fetang teng maneng a tsa feta Ke teng. dula ke re wherever Paul passes, O na tsosa dust e neng e le siyo. he would ignite the dust which was not So there. ene se nako ya Paulos Now fela it le was rona. not just time of Paul. It's Even a nako eo ya us, hore it dust e is our tlowe. time for the dust to move. Hallelujah. Amen. So tsatsing la kajeno re tswela pele. Jwale today we carry on. And re bua ka a person of peace. Re bua ka motho wa kgotso. Tse re le busy ka series sa rona being a Christian. Re ntse re le mo seriesing ya hore e ba mokreste Kapa phelela Jesu. or live for Jesus. Now we need to be on the lookout for this person of peace. Re tlameha ho hlokomela motho enwa wa kgotso. Ke motho ya bohlokwa ho lo bophelong ba rona ba bo Kreste. Very imperative person in our Christian life. Hona le ntho e Timothy e ke batlang ho qala ka yona e buang ha o bala Timothy wa pele chapter 1 Timothy chapter 2 ha o bala verse 1 to 4. There's something that Timothy Ke bala ke says in feta 1 fela. Timothy. Then he says this, I urge then first of all O re pele ho tsohle ke kgothaletsa hore that petitions, prayers and intercessions dikopo, dithapelo le dithapello and in thanksgiving be made for all people. le diteboho di etswe batho bohle. For all people. Now take note. batho Not bohle. for shining light E seng people. shining light Not the fela. Reform or E seng Baptist or Reformed kapa whatever Baptist church. kapa kereke efe But kapa efe. let all thanksgiving be made for all Empa people. diteboho ha di etsetswe batho For bohle. kings and all those in authority. Hobane marena le bohle ba leng ka matleng. That may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Ba tle ba phele ka kgotso bophelo bo kgutsitseng bona le Modimo. This is good Hona ho lokile. and pleases God our Savior, Ebile ho kgahlisa Modimo moloki wa who rona. wants all people to. Now here's the key, Mwelente. Ya batlang batho bohle. ba- Here's the key, all people, not certain people. Ntlha ke ena e reng batho bohle e seng motho fela. That all people be saved and to come to a knowledge of the truth. Hore batho bohle ba tle ba pholoswe ba tle tsebong ya nnete. So ke boikarabelo ba rona Now jwalo ka ba it is Kreste our responsibility as Christians hore re rapelle batho bohle that we must pray for everyone ba leng ditulong tse phahameng in le ba high ditulong tse fatshe. places and in lower places. Kereke jwalo ka ke boletse bekeng tse As the fetileng. church, since I've spoken from last week, Ha o complaina ka se etsahalang South Africa when you complain of what is happening in South kapo ka Africa presidente kapo ka di-ministers, or about the president, not the ministers, hantlentle o supisitse monwana ko wena. actually you have pointed the finger unto You, the yourself. church. Wena kereke. Hobane we are the mirror of the state Because of the nation. re se ipone sa
setšhaba. So corruption a le teng mo naheng. Now bohanyapetsi ha bo tletse le setšhabeng sa Go rona. bana ha re so finyelleng ho rapelleng batho bohle. It means we have not yet reached the point of praying for everyone. Hobane thapelo e fetola maemo For a batho. prayer turns around the condition or the situations of people. Thapelo e etsa se tlameleng se etsahale. Prayer makes things that are supposed to happen. So, but our prayers are selective. Jwale That's where thapelo the tsa rona problem di is. ikgethile, bothata bo moo. We pray selective prayers. Re rapela thapelo tse ikgethileng. And that is why re sa bone matla a thapelo Mme tsa ke rona. ka hoo we cannot see the power of our prayers. Because our prayers are confined on our logos and names. Hobane thapelo tsa rona di itshetleile dilogong tsa rona le mabitsong a rona. And it will fella on the law. And it will end up right there on the And law. forgetting that you're not living within the law. Ebe re a lebala hore ha re phele ka hara law. And the outside world impacts you Lefatshe le ka ntle le ya re instead ama of le lona. us impacting Ho this na le hore outside rona world. re ame lefatshe le ka ntle. But taba ya rona he tsatsing la Now kajeno. our main issue Ke today, ena bukeng ya Luka chapter 10. it's in the book of Luke chapter Ke 10. le kgothaditse hore ha ne re starta with this series that tsamaya lo bala buka ya Luka kgaolo ya 10. I urged you to go and start reading the book of Luke chapter 10. O ipalle yona kaofela o tle o Read utlwisise. it all that you may understand. But ke batla ho focus on from verse 5. Empa, I want to focus on verse 5. When you enter a house, How kena ka tlung? first say peace to this house. Ala pele o re kgotso ntlong e. If someone who promotes peace is there, Haebe hona le motho ya batlang kgotso a le teng, your peace will rest on him. kgotso ya hao e tla dula le bona. If not, it will return to you. Mme ha o se jwalo e tla kgutlela ho wena. Now, listen to this. Stay there, Jwale dula moo. eating and drinking whatever they give O you. je o nwe eng kapa eng ba o fang yona. For the worker deserves his wages. Hobane mosebetsi o tshwanetswe ke moputso wa hae. Do not move around from house to O house. ske wa tloha ho tloha motse ho isa motsaneng. When you enter a town and you are welcome, Ha o kena ka hara motse o amohetswe. eat what is offered to you. E ja seo se fiwang. Heal the sick Fodisa ba kulang. who are there and tell them this. Ba leng teng moo o ba bolelle o re, The kingdom of God has come near to you. mmuso wa modimo o so o fihlile. Eh, baheso, Beloved, a re rapelle batho ba lwalang we don't pray for the sick, hore ba fole. for Fela. them to be healed only. Ma go na le lebaka la hore baneng a tlamehile a fole. There is a reason why they need to be healed. Bohle ba tlamehile ba finyelle mmusong wa Modimo. That all might reach the kingdom of God. You don't pray for a person to be able to go and eat sin healthy, Ha o rapelle hore motho a tsamaya lo ja sebe a phetse hantle. but you pray for this person to experience matla Modimo. Empa o mo rapella hore a guys. tle a itsebele Hey, kapa a bone the power I of wonder la God. utlwisisa Do you tabeng na. hear what I'm saying to you? Thapelo e expensive. Prayer e a tura. Ke ka ho ba ne ba o fodisang line ko ntle kwa. Hence, those who made you follow the queue Ba o outside, there, jesang dintho tse foreign. feeding you dintho tse ka ntle tse Ba lahluweng. demanda patala bakeng sa ntho They tseo. want a price to be paid for such Bomme things. ba ne ba fitlang ba o peita ko dikhoneng kwa. Those ladies who does that thing to Ba you, there demanda by the patala corners, batho they ba. want you to pay them. What does this say? Why ke tlisa taba e? Sena se reng, why am I bringing this unto Jesu you? o re heal the Jesus sick says, fodisa ba that you kulang, find them there, bao ba fumanang but moo. not healing them. Empa o sa ba fodisi Tell feela. them the kingdom of God is Ba at hand. bolelle mmuso wa modimo o so o fihlile. Then it means healing. Ho bolela hore phodiso It's not just an event. a se ntho fela e Mara ke etsahalang. karolo e bohlokwa bakeng sa mmuso wa Modimo. Empa it's a very important part for the kingdom of God. But we are busy looking for a person of peace. in Empa o this. ntso batla motho wa kgotso ka hara Re baka. busy re batla motho wa kgotso. We seek the person of peace. 10 says, but when you enter a town and you're not welcome, you go into its streets and say, Empa ha o kena ka hara motse o sa amohelwang ho ona, e ya diterateng tsa teng o re, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. le lerwele la motse wa lona le tla phumulwa maotong a rona jwalo ka kgalemelo ho Re lona. thinta dieta tsa rona
motseng ona wa lona le re sala We are amohetse. wiping off the dust on our feet from this city where we are not Yet be welcome. sure of this. Empa hlokomela sena. The kingdom of God has come near. Mmuso wa Modimo so atametse. I tell you, Ke a le bolella ke re, it will be more bearable on that day. ho tla mameleha tsatsing leo. Okay. Oh, ho kekebe ha mameleha tsatsing leo. Than the day of Sodom Ho fetisisa letsatsing la Sodom. on what happened. Ka mo se Sodom. etsahetseng ko Sodom. Yo. No one will bear that. Ha o motho ya tla mamellang seo. Ho tla fetisa se neng se etsahala ka letsatsi la It Sodom. will surpass what happened in that day. Now re buile hore that three characteristics tseo kereke e tlameleng e be le tsona. Now we said hona le di melo tse tharo that the church should possess. That I call ODW. Tseo ke di bitsang ODW. Obedience to the word. Ho mamela lentswe. Dependent on the Holy Spirit. Ho itshetleha moyeng o halalelang. And being witnessing disciples. Mme ho tsebela Ho witness. ho paka to witness. It's Character ya rona jwalo ka kereke. semelo sa rona as a church Go ikokobetsa is to humble ourselves lentsweng la Modimo. in the word of God, Ho inehela moyeng o halalelang. to surrender ourselves to the Holy Le Spirit, ho ba dipaki tsa lentswe la Modimo. and to be the witnesses Re to ka di the etsa word of dintho God. kaofela ka tsela tse itseng le tse We itseng. can do all things in certain ways. Mara the bottom or the foundation of that, Empa motheo wa tseo tsohle, you know, ne ke bontsha baruti officing ke ba bontsha what is our basic, what are the foundations of this church? I showed pastors in the office hore hantle Hore motheo wa lentswe kereke la ya rona ke Modimo. eng? That the word of God, You can see us in a different way, o ka but the re bona lentswe ka la tsela e Modimo, fapaneng, but the word of God it is our DNA. ke semelo sa rona, Ho ke madi a itshetleha rona. moyeng o To halalelang depend on the Holy Spirit, is our DNA. ho mading a Ho rona, paka evangeli ya Jesu to Christ. witness the gospel of Jesus E bohlokwa ka Christ. tsela e It makatsang. is so much important. Guys, I don't know if you are ready to give me a clip there. A ke tsebe na se le itukiseditse ho mpha There's clip eno mona. there's a clip that I requested. Ho na le clip e ke e kopileng. Watch this again. Sheba taba ena hape. Or how do you impact Hore maphelo na a batho? o ama jwang other people's lives. Ha o hloke ntho tse ngata hore evangeli e tsamaye e fihlelle batho. You do not need many things for the gospel to reach people. Mara already you have the tool ya ho tsamaisa evangeli. Empa o so na le ntho e tla tsamaisang evangeli. So this is what we mean when we say disciple-making movement. A believer leads a person to an encounter with God through the Holy Spirit, and they start a life of obedience to Jesus through His Word. But rather than going to a meeting, they are equipped and encouraged to take the kingdom of God back into their own social group. Because they are already insiders, they are readily accepted, and the Word of God and the work of the Spirit spread through the social group. The family or affinity group actually becomes a fully functioning church where people are discipled and then, in turn, sent out to other social groups to make disciples. With no restrictions on buildings, meetings, or paid staff, the movement moves rapidly through the pre-established social groups in society. Families, workplaces, friends, community groups, student groups, sports clubs, neighborhoods, hobby groups, and even other religious groups. Discipleship both goes deep in each individual and social group, but it also spreads rapidly throughout society. Thank you. Relational accountability is You the can glue pause that it. keeps people connected and submitted to one another. Now, Passion for the Holy Spirit it takes just a heart to serve.
Ho nka pelo hore o tlo o sebetse. in order to bring life-changing, Hore o tlo o tlise ho fetola bophelo. to experience bophelo ba bo Kreste. O tlo o itsebele the Christian life. Any person that you come close to, Mang kapa mang eo mo atamelang. two things happen every time batho ba babedi ba kopana. Ntho di pedi tse etsahalang when two people meet. E ka nna ba wena o tlo ba le kgahlamelo yena, You might have an impact on them, kapa yena o tlo ba le kgahlamelo mo ho wena. or they might have an impact on you. Now tsela e bobebe ya ho etsa tsamaiso kapa ho phela bophelong ba bo Kreste Now, the easiest way to lead the Christian life ke willingness to simply obey the word of God, ke ho batla kapo ho rata ho mamela lentswe la le Modimo, ho utlwisisa matla a moya o and to halalelang, understand the power of the Holy Spirit, and understanding your world, bophelo mo phelang teng. le ho utlwisisa where you are living. O tlamehile o utlwisise go phela kae, You need to understand mo o phelang teng. o tlisa tshwaetso e jwang mo. What impact do you bring there? Remember the testimony that I gave Baruti yesterday. Yeah, this witch that was staying in my street. Ke file ba baruti this testimony ya moloi ena na dula strateng sa ka. Batho ba ne ba sa tsebe, but ba tseba ha ba na le tlhoko, People didn't know yet they knew when they had a need. because bophelo bo phelang Now the life that you are living, bo tlamehile bo tshwaetse e mong ya emeng thoko ho it's wena, supposed to impact your bo neighbor fihle bo tshwaetse le o mong hape. and impact the other one as well. Akere? Right? But here's the first practical step to that. Empa mohato wa pele ke ona moo. Ke ho rapella lefatshe la hao. It is to pray for your world. We take it very easy. Re nka hanyane taba e. Amen. Baloi ba re phala ba Kreste. Hey, wicked people surpass us. Nna ke tsebe ke bang a itseng ha re thotse Jesu re fihlile phomolong. I don't know who said once you've received Jesus, you are now at But we're ease. supposed to be more alert and observant Empa and re radical. tlamehile ebe re shebile, re fadimeile, re bona ntho tsohle. Being radical doesn't mean o be disrespectful. Ho ba le O mahahapa, disregard ha o bolele all hore the boundaries tse leng o teng. tlamehile o telle ebile o ska bona mehato e be But teng. if batho ba iphelelang fela ba tseba ba utlwisisa the ground eo ba emeng ho yona, Haebe people who are just merely living understands and know the ground where they are standing empa on, rona lentswe la Modimo le yet itse the word of God where said, the sole of our feet mo is. mohato ba maoto a hao a tla hatang E le re lentswe la Modimo, that is the our word of God territory. says seo ke sebaka sa hao. And we don't apply that. Ebile ha re sebedise ntho eo. Then re nana re tla tshwaetsa lefatshe And we jwang. think, how do we think we're going to impact the world? Remember, we are talking about the person of peace. Hopola re bua ka motho wa kgotso. Re batlana le motho wa kgotso. We seek that person of peace. Now, as we read Luke 10, 5 to Jwalo ka 12. re badile ko Luka 10:5 is out. Now, 5 ere, how kena motseng o? It says when you enter that city, Ere kgotso ho motse o. be peace, say peace be with you. Why you, when you enter into that space and you speak peace? Hobaneng ha o kena sebakeng ebe o bua kgotso? O tlo kgona ho etsa jwalo haebe you are the carrier of peace. You wena. will only be able to do that haebaneng o jere kgotso. Why? Re etsisa eo re reng re latela yena. We imitate he whom we say we follow. Jesu ha fihla ho barutwa ba hae ka moratso. When Jesus arrived and reached He his stood disciples, among them and le said, o na tla "Peace." ema ka hara bona ebe o re kgotso ebe le lona. So we go the same route le rona. Mme le rona re tsamaya tseleng yona eo. Now, ore motse o mong le o mong e le kenang ho. He says every city that you shall enter. Or maybe let's bring it close. E re re atametsanyana. Every house that you enter into. Ntlo e nngwe le e nngwe eo re kenang ho yona. Lentswe le house ka se Greek le re ke oikos. The word house in Greek it is oikos. Then when you bring that into it's a dwelling place. Ha o se tlisa mona ho thwe ke sebaka se ho dulwang ho sona. Aha. No, it's not some sort of a storage, A se tlo ya polokelo. but it's a dwelling place. Empa ke sebaka sa bodulo. Ka mantswe a mang ha o fihla mono o thola batho ba le teng. Ho bolela hore you'd find people there. Could be a family E there. ne e ka nna ba lelapa mono. That space is no longer just a house, Sebaka seno ha e sa le ntlo fela. but it's a home. Empa e se e le lehae.
So, more repellent in this urban area, Now, where we live back in Zenatsa you get different nations from different o countries. fumana merabe e fapaneng ho tswa naheng tse But ke fapaneng. ithutile ntho e le nngwe hore lentswe la kgotso is a universal I language. learned one thing, that the word peace ke lentswe la lefatshe kaofela. And therefore, ka mantswe a mang, we are already on the advantage. di Ka tloha baka fela. leo ebile re sentse re le monyetleng re sa qala. Ba re motho ha o batla hore a utlwisise kapa a o mamele, If you want someone to listen or understand you, bua puo ya hae di speak tloha their fela. language from the inception. Then le tlo kgona hore le buisane ha bobebe. Then you will be able to communicate easily. Then how kena o re kgotso e be ho lona. Should you enter and said, peace be with you. Modimo already o butse pelo tsa batho ba hore ba utlwe hore. God also abutse the heart of those Now people. 60 already. says, if someone who promotes peace is there, Ho thwe, haebe motho ya ahang kgotso a le teng your moo, peace will rest on him. kgotso ya hao e tla itulela ho yena. Ha e sa dule ho yena e tlo kgutlela ho If wena. it doesn't sit with them, it comes back So to ke you. batho ba ke ba bitsang pop ba. These are the POP, people whom I call poppy. persons of peace. Batho ba kgotso. And tseba se, Know this one. re phela lefatsheng le kgohlahetseng. We are living in a very cruel world. Not everyone in this world Ha se batho bohle fatsheng lena is person of peace. e leng batho ba kgotso. But ho tletse diphiri lefatsheng le re But there phelang ho are lona. so many secrets in this world. But those who are persons of peace Empa bao e leng batho ba kgotso will accept the good news. ba tlo amohela taba tse molemo. Why now? Hobaneng jwang? Hobane Modimo, as I For say, God prepares the hearts of of people before we arrive to them. lokisa pelo tsa batho pele re fihla ho So ke bona. bona batho ba hore ba Now, bitsang persons these of are the peace. people whom we call batho ba kgotso. Now this is what is happening. Jwale ke sena se etsahalang. Kereke e robetse ha e bone Modimo a The le di. church is sleeping, it is not aware when God is Hore busy. Modimo o etsa mosebetsi Hore o batho ba sa dumeleng. God is doing a work that people are not aware of. Rona re nana ka re Modimo o We etsa think mosebetsi that bathong ba God is dumelang. doing the work unto the believers. I said 3 weeks ago, Re itse bekeng tse tharo tse fetileng. bao ba reng ke ba Kreste, Those who says they are Christians, they are no longer needing to be ha saved. ba sa hloka ho pholoswa. They are saved. Ba se ba pholositswe. But ona le ntho e ba e hlokang batho Empa ba. they need something. And I'm these happy people. that it raises yesterday ha tse re bua le Ebile ba. ke thabile hore ile ya hlama hobane ha ntse re bua mona. When you are saved, Ha o pholositswe, yes, you are a Christian. o mo ena. But hlokomela, maybe o hloka deliverance. But be careful that you might need ho lokollwa. Ya sa reng letho ka Kreste, He who says nothing about Christ o hloka tshokoloho. needs repentance. Ha hloke deliverance. He does not need hore a lokollwe. O hloka tshokoloho. He needs repentance. Ya reng ke mo He Kreste, who says he's a Christian o lokollotswe, has been o pholositswe. saved. Jwale o hloka hore a lokollwe. Now he needs to be delivered. I hear you. O nkutlwe? Yes, sir. O betere, ha o nkutlwe bo bana le ngwana ka ke? Yes, sir. Okay. Now, re pholositswe. Now we are saved. Re tsamaya le Jesu We Kreste. are working with Jesus Ma gona Christ. ntho tse re di dutse But fatshe. there are things that we are sitting Ho na le on. character tse ding Ho na le dimelo di ema kgahlano le what we call breakthrough. dimelo tse against seo re se bitsang ka hore ke Breakthrough mophunyeletsane. ke ena ba ena. Mophunyeletsane ke eng? Breakthrough is not going around, Mophunyeletsane a se o zola fela. going above. Ke ho ya ka No, nqa. not even going above Ebile e seng ho ya ka or hodimo underneath, kapo ka fatshe. but it is breaking Empa ho a phya through. ho a phunyeletsa ho feta. Jwale dintho tse tseng di re tshwere Now these things that are holding di us, etsa hore re nahane hore we need to go around. they make us things that re hloka ho potela. The kingdom that is against Christianity Muso o kgahlano le bokreste. already 24/7. It is always ready bosiu le motshehare. Now, rona ka baka la things that are strongholds in our Jwale, lives, because of the thibeletsa di tse re etsa hore re ska ga ba 24/7 ready. they make us hore re ske be ra itlhophisa bosiu le motshehare. Maybe re 20 and 5. A re 25 Not 24/7. eseng 24/7. Mara maybe 25. Mohlomong mantsibuanyana fela. Then the vacuum eo ke ya Ebe mang? sebaka seo sona e ba sa mang.
then re ba ba Kreste ba se being fruitful. and we become fruitless Christians. Re ba ba Kreste ba leng useless. We become Christians ba sebediswang, ba sebetsang hanyane. So we need to know modimo o etsa mosebetsi o batho ba sa tsebeng next ka e fang. God does the work unto the people who knows nothing about But the it is the gospel. church that is ignorant of Ke that. mosebetsi wa kereke, kereke ke yona e sa hlokomeleng Mara ha o seo. rapella pholoso ya But meya e meng, as you pray for the salvation of other souls, o go tlohelle o rapella tjhelete you ya hao. need to stop praying for your Rapella mind. tshokolo ya meya e yang For the tumelong. deliverance of the souls that are Modimo o going tlo o to bula the end. mahlo o bone mo o tlamehile o kene God teng. will open your eyes that you may see where you need to Modimo o enter. tlo o etsa o kgahlane le God batho ba kgotso. Will make you impress people of peace. So now ke mang motho wa Now, kgotso? who is this person of peace? Hangata batho bao ba jwalo. In most cases, O tla re ba such bitsa people, persons we of call peace. them batho ba kgotso. But hantle Empa actually, ke batho ba leng they hole le are Modimo. people who are far from God. Ke bo Saul. Those are the soul. Ke batho ba leng hole le People Modimo. who are far from God. Empa ba na le pelo tse bulehileng Yet o ka utlwa they've got evangeli. an open heart to hear the gospel. Okay. Yes. A ke re bua taba re ba Kreste. We say we are Christians, right? So now, Jwale. if you are a Christian, Haebaneng o le mokreste, o rera evangeli ko you mang? preach the gospel to who? Ko mo Kreste. To the other Christian? No. But that's what we do. Empa ke seo re Re se- rera evangeli ba We Kreste ba preach bang. to the fellow Christians. And hobane ba tseba re ka And dihlooho. because they are saying Because they are this, saying not amen. in their heads, Then and we saying feel like amen. no, we are doing the right We thing. feel that re etsa ntho e No, nepahetseng. we are circling Tjhe, around. re ntse re potoloha bakeng se le seng. Mara tlamehile re ye. But we need to go Mo ba bang ba sa batleng ho ya where teng. others don't want to Re reach fihle re ba and ntshe. come to take Re them. fihle re tjho re ha se nako ya go ipolaya. Say, this is not yet the time for you to kill Re us. sa le teng. We are still here. Ba botse ba re etse They jwang. will ask, what shall we do? Bebele re ba The hlabe Bible dipelong tsa says bona. they were provoked in their Ba hearts re etse jwang and said, hore sokolohe. what shall we do for us to be saved? Ah, Nkosi yami. Ke bona batho o tlamehile re bua haholo ho These bona are the ba. people whom we need to talk to. Ha ke re tlohelleng ho sherelana. Let us stop sharing to one Hey, another. 2 years ago. Lemo tse pedi Hey, tse ka fetileng, conference ela. in that Hey, conference, Modimo a sebetsa a and re. the Lord worked and did Then this and that. therefore what after that? Jwale, ke eng ka mora seno, Ke eng e se re etsahetseng? gainileng What kingdomong ya is it Modimo? that you might have gained in the kingdom of God? Mara ha re But as we go, re fihle. arriving, Ho na le baka tse re sa batleng ho kena ho there are tsona. places that which we don't want to Let me show enter. you, ha tse ke santsane ke hola ke le correctional As I was service. growing up there in correctional Ha services, ne diboshwa di sa nyake hore re thole di-contrabands. when the inmates did not want them to get their contrabands, Ba tlo kenya ntho tse nkgang hampe ka hodimo they would ho bring bakete. smelly items right Ka off the fatshe ka kwa ba beile di-phone e sealed ka se keneng underneath next. there is a shield phone. Tjhelete ba e behe ka moo. Money, it's down Mara there. ka hodimo ka moo But up ba tlo here, beha something le gore o ka se ba tlo they atamela will e put nngwe. something that you don't wish to come close. Bona ke ntho e ntle e ko fatshe-fatshe. Something beautiful E is sa down batleng ka there. hodimo-dimo. The one that you don't need is up here. So Satan o re Now, entse jwang? devil has done that unto Tsohle tse us. tlamehile re ye ho tsona. Everything that we need to Re go batla ho to, utlwa ho we nkga want Aramise to pele. hear a good aroma. Tlamehile o be le a nice Now, cologne ho pele. tlamehile ho Then nkga kona re monate. ya. Then it is where then we will Tlamehile re go. tsebe gore no Now, ke moruti mang we mang need to moo. know it's Pastor Then whosoever kona re ya. there. Then ebe re ya. Athe ho tsela tse nkgang. Yet unto the very smelly ones, Diamond and gold is ho na le underneath there. gauta le silivera ka fatshe ka moo. A ke so utlwe to mine wa I've never wa had- gold kapa wa diamond. People saying the diamond or gold mine. All those things is found on the surface. Kaofela ntho tseo di tholahala ka hodima But ho lefatshe. itse jwang wa tshiko. Empa you dig deep. Bua fatshe. You go deep. So wena your digging Now, point jwale mo o checkang teng is to come across a person of peace. ke hore o kopane le motho wa kgotso. Ke itse ke motho ya jwang I said it's a a hole le person who Modimo. is far from Ke motho ya God. leng bitsang ha hona ntho e bitswang It's a Modimo. person who's saying there Ska is tlo no njwetsa such ka a thing as Jesu God. wena. Don't tell me Ah, ha about hona Jesus. motho a pholoswang. No one is saved. Those are people of Bao peace. ke batho ba kgotso he. Ke bona batho ba tlamehile re bue le Those bona. are the people we need to talk to. Now, how do we recognize these people? Jwale re ba hlokomela jwang batho bana? Say o fihla sebakeng. Oh, you arrive at a place, Ha re bua ka batho ba itjallang madila a bona. people who are drinking their alcohol.
Ha ona batho ba ratana jwalo ka batho ba itulelang ba inwella jwala ba bona. Ba No ratana. people love one another like those people. Ah, ba ratana batho. Those people love each Ba other. ratana ho bileng ba sharana. They love in a way Ho that they thulu even COVID share teng one ska another. wa share wa etsang ke the mo ba share ho feta. Now they will be sharing items among themselves. Have you ever went out or more outreach even village ke hlola ke di experiences? Yes. Ha o fitla o thole batho ba 5 ke ba. Here are 5 people here. Batho ba startile ho nwa ka nako e one. They started drinking at the same time, Mara ha ba tawe ho tshwana. but they never get drunk the same. So o thola mong ana le disorder. Now you'd find this other one as A allowed. sa batlong o utlwa next a tso roa Doesn't bua. want to hear anything as you There's speak. this one who's very quiet. Me hona le ena e itholetseng. Then ona lo mong ntho a pele fela ba tseba go moruti kapa ba re no o tlisitse outreach. And there's this one who, when they O shebe, notice that ntho a you're pele the ba e pastor, kopang e one. the first thing that they Ba ask kopa o ba for, rapelle. they ask you to pray for them. E wa tsa ke na le mathata I've ntate. got problems. I've got problems. Ke batla o tlo nrapella I want you bra. to pray for me. Eh, Pray for me. Please, you must pray for me. me. And hangata ga ba ignore bona And ba. we tend to O batla o ignore le ka ngwa gezena You a quiet. want the one who's a bit Kanti quiet. your person of peace. Whereas Motho wa Kgotso, Ke yena. it's this one. Oh my God. Yes, sir. Ba ena ho Beloved. tsamaisa e fangkhedi ho simple am. To spread the Empa re gospel hloka ho is tseba easy, tsela eo e but etsa. we need to know the way. Yena o tlo gona mo soma re dikgapa se bile ditso. He will start crying right there. E ke a o bolella borwa ka life. Telling you, hey, Ska mpona ke leng, we bona batho ye. you see this shoe? Yeah. Seta sa teng ye. By that time, the shoe is facing other way. Mara ona le They've got bopaki ba gore se le jwang seta. they've got a testimony. Already as to modimo o fa tsela ya how go- this shoe Ah, was. come on, You- guys. you Come don't on. hear me. You don't hear me. He gives way O fana ka tsela ya go tlisa jwang e fangkhedi. as to how you bring the gospel. So motho o Now, this person, ke bona ba o amohelang hantle. those are the people who receive. So o etsang ha o dutse le batho ba 5. What do you do when Who are you like sit with this? 5 people? You focus on this person. O tsepama mothong enwa. Mo rapelle a sa kgone ho balance. Pray for them while they miss their balance like that. E ke a e kgona ntho ena ne. Mara ke so etse. So this person he goes like this. Jwale motho enwa o tla nne a zwe nke net so. Please, lona ba ratang o dia batho ha le ba rapella. Those who pray for people, when Ska you wa pray ska for them, nana go fumana monyetla wa go die don't think you motho. got the opportunity. Because to wa pray mona for hana them. balance. You can see the. So in Jesus name. So ka lebitso la Jesu, Motho wa botho ha o ela kwana nana ka re o na le think matla. now the power is there. No. No. Look, this is what you do. E tla Ke sena kwana. seo se etsang. A ke go mona o tletse ka o thekesela too much. You see it's shaking like that. And wang ga ke And they are smelling. and wena wa pega a gramisi ke. And you are wearing nice cologne. A ke go itse o ile outreaching. You went to outreach, right? Outreach ke eng? What is an outreach? It's out Oh, tswa, and reach. o lo finyella. So o so fihlile, Now you have arrived. but you haven't reached. Empa o so fihle. When you reach, Ha o finyella, e go ko rapelle he let me bra. pray for you, ngwaneso. Wa mo tshwara. You hold them You close. give him balance Wa mo tshehetsa, and just pray there. ebe wa mo rapella. Wang ga motho. They are smelling. But this is your person of peace. Empa ke motho wa Go wa. tlwetse for e la ina nang go ke ditlele. You left that four that thinks they are smart. Alle bo mo fele sa ka tuka o tshwera And you ithule give diga. them the handkerchief to wipe off their tears. But this is what you do when you are Empa done. ke sena seo se etsang. Aura amen o bo mo tloela You don't tsamaya. say amen and leave them to go. Stick with this person. Dula le motho enwa. Understand gore ke eng e kana kana. Utlwisisa hore what is the cause, the main cause. Make appointment le ena. O etse nako le. Make sure that when you say you're going to see him tomorrow, Ha o itse o tlo mmona hosane, ka nnete tsa mo mmona ka hosane. surely go and see them. Ka hosane o yo lo mmona. Tomorrow, go and see them. O mo thola sa thekesela. You would find them not missing their O tlo balance. bolella everything e tsalang in the community. They will narrate all things that are happening ka hara motse. A ba o jwetsa go itse ke ngo sebaka se right sa go rapella batho ke sane Good ka place mang. to pray for people is that Look side. what is happening. Sheba jwalo o Ke so motho a neng a na le hole le It's the modimo. person who was far O from fumane God, thapelo. received the O mo prayer. balancitse. Now you balance Ha wa to mo them. dia go bontsha matla. You did not bring them to fall, Ha wa to mo show shebela power. fatshe. You did not demean them, But o mo hlomphile. but you respected them. And that person Motho eo o tlo tlisa sebaka number will 1. bring the O tlo place. tlisa batho
will bring people, o tlo etsa opportunity o tla etsa monyetla hore evangeli e rerwe ha bobebe that the sebakeng gospel may be preached accordingly. se. Ke itse series ye I said this series, ha e bue le batho ba batlang go sokoloha, it's not for people who want to ha re repent. bue taba ya batho ba tshwerweng ke matemona, We are not talking about demonic ke possessed. bua le batho ba reng ke ba We Kreste. are talking to people who says they are Ke provoka Christians. bo Kreste ba hao, Ke batla ho provoke your ke Christianity. ba eng bo Kreste ba hao. What Christianity is this? So you need to go and find that O person hloka of o lo batlana, o batlisise taba ena. and take note that not everyone is prepared to hear the gospel. Hlokomela hore a se bohle ba ikemiseditseng ho utlwa ditaba tsa Ebile bona. ha se mosebetsi wa hore batho ba o And it mamele, is not your responsibility for people to listen ke to you. mosebetsi wa moya o It is halalela. the responsibility of the Holy Spirit. Ke ne ke le jwetsa gore ngwanaka wa pele itse ha hlaha, I was telling you that my firstborn, as he was born, ke fihlile late sepetlele letsatsi leo. Moruti o la fitla lata sepetlele Ha that ba day. ntsebe gore ke nna mang sepetlele. They don't even know who he is. Then ke fihla ke kena ke matha dinese ba excited that ba ntshwaretse surprise. Upon the arrival, nurse were surprised, were excited that they have a Ba surprise. ntshwaretse surprise ya gore ba utlwa gore ke batla a boy or a girl. They want to hear, I want ngwanana kapa But ba moshemane. utlwa puo e different. And they had a different Ba re, language. ngwana o batla ngwana eng? They said, what gender do you want? Ka re, I need a healthy baby. And ka re ke batla ngwana a phetseng hantle. Ha man, moshemane kapa A ngwanyana? boy or a girl? Ha ke batla a phetseng. I want the Kgotso gender. As the word of God says, Jwalo ka lentswe la Modimo le tjho. every knee Mangwele wohle shall bow a tla kgumama, and confess a bolele that Jesus hore Jesu is the Lord and ke Savior. morena le mopholosi. They began to confess. Yaba ba qalella ho ipolela. Ba go wena o mokreste ne? Said you are the Christian. Ke gobane Why? ba re no ka mo o buang ka teng. According to the way you O speak, mokreste. you are a Christian. You see what happens? Wa bona ho etsahalang jwale? Your speech will reveal who you are. Puo tsa hao di tla senola se o leng sona. The person of peace will reveal who Motho he wa is kgotso o tla itshenola hore ke mang. and help you. Ebe wa o thusa. So ha re tlo ema re fitla sebakeng. We won't just stand. Ke batla ho le jwetsa ka Jesu ya pholosang. Tell you about Wa the pholosa Jesus Jesu who ona. saves. This Jesus saves. Ba la ba etsa ntho eo. They once did Ba that, re ba etsisa bo Paulos. trying to imitate Paul, Ba re ba tebela matemona batho. chasing out the demons. Le temona le tla o expose. Demon will expose La re bona mona. and said, "Look here, Paulos ga mo we know Paul, Mara wena o mangwe. but who are you?" Bibele ka re matemona. And my Bible says that A demon ba hela. gave them a good day. A ba shapa They matemona beat them up. because Ka molaetsa baka wa la bona their o no sena message matla. had no substance. So your speech Now, puo tsa has to hao carry power. di tlamehile di be le matla. You don't force people hore ba amoele Ha Jesu. o hapelletse batho Ha to se receive mosebetsi wa Jesus. hao. It is not your responsibility. Hobane mosebetsi wa For rona our work, ha se fly by night. it's not a fly by night. Ke tsholo ka re ka e tlatsa kereke ka ha re rata. We Very can easy. fill up this church if you want to. O hlaye ko Facebook gore moruti Lehoko o na tenne underwear fela. Go to Facebook and say he's just wearing an E ngotsweng underwear. amen. That is written Amen. Ba tlo tla ba tlo batla bona They will moruti. all come tla tlala one to batho. see that the place will be packed. Then what? Ebe ka mora mono, You are not here to fill the seats, ha re mona ho tlatsa ditulo. but you are here Re mona to share the gospel. ho tlo abelana E fetole bophelo ba hao. to change your You life. go, you touch others. O ye o lo ama ba bang. Now, what do you do with this person of Now, peace? jwale o etsang ka motjhena wa kgotso? How mong ke o mo isa You restauranteng? don't take them to a restaurant. Dula le ena ma dutseng teng. Sit with them where they are. Nkgelwa mang kgante mo, nkgelo le wena mo. Smell that what they are smelling. Don't try to take him to the restaurant go mo convert. Ska mo isa dijong o be o leka ho mo fetola. Ha o ya lena dijo, mo ise dijo because o batla a je. Take them to the restaurant because you want them to But ha o batla go rapella le ena, rapella eat. le If you ena want to space pray sa with hae. them, pride there where they are. I know Christ will use the strategy of fellowshipping in food. Ho kopanela ka dijo. It was a good thing. Eo e ne le ntho e lokileng. But check when are you doing that and for Empa what sheba reason? hore o e etsa neneng ka mabaka a feng. So you need to adapt to their Jwale standard. o hloka hore o katametse And boemo Modimo boo. offers sensitivity to understand the culture and the background. of May motho. God give you sensitivity hore o utlwisise botlamorao le tsamaiso ya dintho tseo. Now, utlwa Paulus o reng, Now hear as what I'm Paul about to says. close. Jwale ke a kwana 1 jwale. Corinthians 9:19 to 20. Bakorinte ba pele 9:19. Ke motho ya lokolohileng. I am a free person.
ya seng taolong ya mang kapa who mang. is not under anyone's control. Empa ke ikentse lekgoba la bohle But I've made myself a slave for everyone, hore ke tle ke hape ba bangata. that I may win Ho Bajuda ke bile jwalo ka unto the Mojuda, Jews. I was like a hore ke Jew, tle ke hape Bajuda. that I may win the Jews, Le ha nna ke se tlasa molao wa motho. although I might not be under their law. Ho ba leng tlasa molao oo, To those who are under that ke bile law, jwalo ka ya tlasa molao. I was like the one Hore who's ke tle under ke the hape law, ba tlasa ona. that I might win those Hape ho under ba the ditjhaba law. ba seng tlasa molao wa And motho. unto the foreigners who were not, Ke bile jwalo ka ya seng tlasa molao I oo. was like the one who's not Hore under ke the tle ke hape ba seng tlasa ona. that I may win those who are Ha not se under hore them. ha ke tlasa molao wa Modimo. It's not like I'm not under the law Ke of mpa ke God. le taolong ya molao wa I Kreste. am just under the command of the law of Ho ba Christ. fokolang ke bile jwalo ka ya Unto the weak, fokolang. I was like the Hore weak, ke tle ke hape ba that I may fokolang. win the weak. Ke bile tsohle I've ho been bohle. all unto Oh my all. God. Ke bile tsohle ho bohle. I've been all to Hore all. bonyane ke tle ke pholose ba That bang. maybe I might Also save this. some. So that I may save some. Hore ke tle ke O pholose ba understand bang. hore ha se mosebetsi wa ho Utlwisisa pholosa bohle. as it's not your responsibility to save people. But ke mosebetsi wa Empa Modimo. it is the responsibility of God Ka tsholo ya moya o hallang maphelong a rona. by the In feeling. in feeling of the Holy Spirit. And Tsena tsohle ke di etsa ka baka la all this molaetsa I do them according to the message, o molemo. the good message, Hore ke tle ke be le kabelo that I may have a communion melomong ya bona. unto their lips. Ke di etsa hore I did all ke tle ke be le bao that I may have those ke ba tlisa mmusong wa Modimo. whom I bring to the kingdom of God. Quickly, verse 9, or heal the sick. Are fodisa ba Luke 10, he says, heal the sick fodisa ba kula. who are Luke there 10. and tell them kingdom is arrived. Ba le moo o ba bolelle hore mmuso o so fihlile. We don't minister to you spiritually, Ha go rapelle but we moyeng. need to address the total wholeness of a person, Empa re hloka hore re shebe the physical botho ka part ho and the emotional feleletseng. needs of the person. Nameng, maikutlong, The le message of the kelellong. kingdom. Molaetsa wa mmuso. Modimo o batla dinku tse God phetseng hantle. want the healthy flock. Jesu o batla ho qala mmuso wa hae Jesus wants to bophelong ba hao. start his kingdom Pelong in ya your hao. life, in your heart, E kgone ho affecta bokantle that ba it hao. might affect your outer body. So we need a savior. Re hloka mopholosi. Empa le kena motseng oo, But when you enter that city, if ba sa le amohele, should they not le receive you, tlhotlhore dieta tsa bona. shake off your Tsa lona. dust Le ba jwetse hore mmuso wa and tell Modimo them the kingdom of God, o atametse. it's near to you. Let me close with this. E re ke kwale ka mantswe ana. Kaofela re tseba setshwantsho sa mojadi We all know the image of a farmer, hore peo e nngwe e wela on the rocky places, that other seeds might fall hodima majwe, e nngwe on fertile soil, some will fall mobung o nonneng, e nngwe on the thorny bushes, some will fall ka hara meutlo, the other on the footpath. and some will fall mo tseleng batho ba tsamayang teng. This is ke ba bakae ba entseng metse sekolong. How many of you This did is maths the at wonderful news. Taba tse molemo ke tse. O phamisitse letsoho kapa o le fetisa I'm fela. raising my pure maths, O entse metse kapa dipalo. pure maths. O na le ba entseng dipalo man. Moruti South Africa mona na le puo e reng botshelo bo bokete mara life is good. Yes. So, botshelo bo bokete but life is good. Amen. So o na le ba entseng metse, o na le ba entseng dipalo. Those who did pure maths and those who did maths literacy. So here's a good thing Now, ka ntho ke ena e ntle ke ena. ka setshwano se sa mojadi. According to this parable of the farmer, We have 4 places re na le baka tse nne mo peo e wetseng teng. where the seed was scattered. We have 4 places Re na le baka tse nne mo re ka nang ra ya where we might go ra fumana motho wa kgotso. and find a peaceful person. Now, Jwale, ha o nka 200 if you take makgolo a mabedi, divided by 4, you fa bokae? we divide ka 4 yo fa 50. Huh? 50. 50. 50. Okay. Ha o nka 100 we divide ka 4, you fa bokae? Ha o nka lekgolo le divide ka 4, it gives you 25. 25. Okay, hobane rona no ha re na ntho tse ngata o bona re ngwana mo fatseng. Now, because you Ha re don't mo have many 25 things, here. let's stick with 25.
So ka mantswe a mang Jwale, re na le monyetla we've got an opportunity each and every day letsatsi le leng le le leng, wa hore re kopane le motho wa Kgotso. that you may meet the person of peace. And the percentage ya hore re fumane monyetla o Jwale percentage to receive that is opportunity 25 every day. ke 25 letsatsi le letsatsi. Okay? Okay, re go kgutlisetse morao. Shallow soil, Mobu o Footpath. nang le nngwe e utlwa, thorny one, sebaka se nang le nngwe e utlwa, and a fertile one. moo o tsamayang teng, Ka mantswe a le mang, na le mobu o nonneng. 25, 25, 25, Okay. 25. Jwale o na le 25, 25, 25. Therefore, o batla eng? What do you want now? All right? Nna ke thole monyetla kerekeng wa hore ke tsamaise tshebeletso, a ke thole monyetla wa hore ebe nna re rang sonta sane. O batla eng hobane o na le 25% e teng? You've got 25% given to you. E teng, o na le yona. Okay? And go and do it. Tsamaya o lo e etsa. Ke qetile. I'm done. Ne ke sa tlela o tlo lisa o mong. I did not come here to make other Kapa go people tlo ntsha cry, mate mona go tlo a tebela. nor to deliver people from Re demons. tlile hore re tlo reflect hore re ba Kriste for etsa eng. What Christians? What kind of a are we? Christian are you? Re ba Kreste ba feng? You need to give birth. Re hloka hore re tswale. We need to be pregnant Re hloka hore re ime. so that re be le peo. Hore re tle re be, we might have a heart It will spread all over. that will spread lefatshe kaofela. Let's bow our heads. A re kobeng hlooho tsa rona. Modimo ntate a lokileng, Yes, Lord. you are the greatest teacher. Jesus. We are just the tools tseo ka di sebedisang ho bolela boholo ba hao le matla a hao. Ha hona letho le molemo leo re ka le etsang ka ntle ho wena. Re leboha hore o itse lentsweng la hao o tla re siela moemedi eo e leng moya o halalelang ya tla re ruta dinthong tsohle. Ra rapela ntate ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Peo eo modimo wa ka o e jalang pelong tsa rona, or we be obedient to your word and depend on you, Holy Spirit, and be the witness of your kingdom, we should take it serious, modimo wa ka. Or else we are just playing church and nothing better will come out of it, modimo wa ka. And that is why we will be easily be deceived, modimo wa ka lokileng. That Jesus is in this side. Jesus is of that church. Jesus is on the other side. Whereas your Holy Spirit says you live in us, modimo wa ka. Help us to take this serious, modimo wa ka lokileng. Mohlanka wa hao modimo wa ka ka tsatsi le leng ha eme a batla ho utlwa wena. He thought, Lord, you'll be in the silent door. He thought you'll come in thunder. He thought you'll come with fire. Mara wena modimo, you determine how you speak to us. You determine what you bring to us. And it's my prayer, modimo wa ka lokileng le letsatsing la kajeno, that we didn't need, Lord, to hear a very loud sound. We didn't need to hear modimo wa ka lokileng dramatic thing or message. But we needed the simplicity of it. Hore re tsebe wena modimo ya phelang. Ama maphelo a rona ka tsela e kgethehileng kona. Ama maphelo a rona ntate ka tsela e kgethehileng. Ke a rapela ntate wa ka ke ena phutheo ya hao Jehova e sa tla tswa bakeng sena modimo wa ka lokileng. Boloka e mong le mong ntate wa ka lokileng, matsoho a rona ha ke a tshware ho etsa phapang mmusong wa hao. Melomo ya rona modimo wa ka ha ke bue ho jala peo e tla tlisang bophelo ho bao ba yang timelong. Ka hona modimo wa ka le letsatsing la kajeno re re mohau wa morena rona Jesu Kriste, lerato la modimo ntate le kopanelo ya matshediso a moya o hallang ke di hlolele rona bohle modimo wa ka ho fihlela Kriste morena a boa. Ke a rapela ntate wa ka lokileng ke bana ba hao ke ba laeletsa letsong la hao modimo wa ka ba etse ka ho loka ka lebitso la Kriste morena. Amen and amen. Amen. God bless you. Modimo a le hlonolofatse.